kaorasan po kaya kayo kabarangay. Etaya po sa nakakalingwan, King Oktobre at 30, isulat King Balota. Boy Castillo para kapitan, kayang tabi no pureng kayang kagawad. Renato Lapus, Ricky Tapang, Glenn Inalico, Susan Macapagal, Aris Gagyat, Rolly Suba at Danny Santos. Makanyan mo naman po kayang SK. Nicole Castillo para SK Chairman, den kayang SK Kagawad. Rizal Tapang, Rain Andre Tuanyo, Marian Macapagal, Leonard Brian Ibe, Emil Dorado Ebuenca at Georgie Quinto. Minsan metong tamo, Team Castillo. Etaya po sa nakakalingwan para kapitan, Boy Castillo. Vote is right. Dakal pong salamat. Barangay Paralaya, ating taong matapat, king pamanungkulan meging maya. Boy Castillo, iboto para kapitan. Dating lilingap, alang sinayang oras, king kapag subukan niya matatag. Kapitan Boy Castillo, ing dating kapitan nyo, hini magbalik ya kabarangay. Balunye pamanyuyo, maka Diyos makatao, matapang lalaban kitang tutu. Boy Castillo, iboto para kapitan. Kabaryo, kang Boy Castillo tamo, kapitan niya sang iboto, bangke kayo sumuyo. Boy Castillo, iboto para kapitan. Kabarangay, Boy Castillo yang dapat, alyam masayanging boto nyo, lugod alang kupas, ayasahan tayag yang ng oras. Boy Castillo, iboto para kapitan. Aminang tamot ali, kilala niya ugali, tutong tao mapagkunwari. Nung nanuing sinabi, ke kapanindigan ang yang kamatayan harapan Boy Castillo, iboto para kapitan. Boy Castillo, king tungkulan matibe, kaya dapat balik niyang kapitan. Boy Castillo, iboto para kapitan. Pamanyatang na, ngenikeng barangay niyo, kapitan Boy Castillo, ibalik niya. Boy Castillo, iboto para kapitan. Kabaryo, kang Boy Castillo tamo, kapitan niya sang iboto, bangke kayo sumuyo. Boy Castillo, iboto para kapitan. Kabarangay, Boy Castillo yang dapat, alya masayang ing boto nyo, lugod alang kupas, ayasahan nyegang ng oras. Boy Castillo, iboto para kapitan. Kabaryo, kang Boy Castillo tamo, kapitan niya sang iboto, bangke kayo sumuyo. Boy Castillo, iboto para kapitan. Kabarangay, kang Boy Castillo yang dapat, alya masayang ing boto nyo, lugod alang kupas, ayasahan tayag yang ng oras. Pasibayo po, anyaran kuing kaya kayong boto. Etaya po sa nakakalingwan, King Oktobre at 30, bisan metong tamo, kang Boy Castillo, iboto tala naman po rin kayang kagawad, Team Castillo. Dakal pong dakala salamat kaya kayo, kabarangay